ngomunye kuthiwa unenkinga yombhedo yabo. Kuthiwa nje mayeke wayithusheka nje embhedeni, hayi uvele nje akhuluma izinto nje engaqondakali nje, yabo. Lezinto engingasamele akhulume ngazo yena uyakhuluma ngazo ngisho kade umbona nje ukuthi-ke ubeseyisona kanjani lapha the time-ke kukhulunywa lapha ekhuluma noKing Bhaka, because abantu abaningi kwi-comment section bekubonakala nje ukuthi-ke umfo wamakhanya cha akekho right, yabo, unokwethuka okuserious. Kodwa hayi kuthi uvele wabuyela embhedeni nje eseyolala, hayi wakhetha ukuqala phansi yena akhulume ngeyithangabi. Hayi. Mhlawumbe nje ngoba vele isizwe besikulindele ukuziphawulela kwethu singomakhanya kulesigigaba noma kulesithangami noma ngalesithangami ebesenziwe izolo abadidiyeli bamabutho nezinduna namakhosi bebehlangene ngathi-ke lapha yana amakhosi abadidiyeli induna bezihlangene ngami zibhuke ihhotela elibizayo lapha koMhlanga ngeyimali njalo engaziwa ukuthi ubani lo ofanda obafandayo kuleya nto. Bebebhuke-ke iBeverly Hill lapha eMhlanga, ihhotela nje eliseqophelweni eliphezulu. Mhlampe-ke ake sikhuze la before nje siveze uvo lwethu. Mhlampe ake sikhuze lento, okay, asicacise la